Znači to je ta Vila Elizabeta. Možemo pogledati malo. Pa da odmah snimam, jer dan je još vrlo kratko. Da, Vila Elizabeta. Molim? Sad je, niš nije baš uređeno. Sad je kako je. Da. Evo ga 4 zvjezdice. Dobro. Ove su dva. Tu su apartmani, jel? Samo što ovaj jedan je za invalide, baš ovaj... Što je? Za invalide opremljen WC. Aha, da, to sam vidio, da. Ovo je jedan veći. Samo što vam govorim tako kako je. Da, možemo svjetlo samo malo paliti. Sad kako je, jer... Da. Tu ima koliko soba? Dvije sobe. I dva WC. Jedan toalet. Drugi toalet. I ovo je... Malo vidimo. Svjetlo neko. A da, sad je sve. Kuhinja mala. Da, to je sad tako, da. Televizor, da. Jesu svi apartmani isti? Svi ovi veliki su svi isti. A imate manjih? Mali. Možemo pogledati manjih. Znači... Koliko imate tih velikih? 6. 4? 6. 6? Da. I koliko manjih? 8. Manjih 8? To je manje. Da. S jednom. To je manji. Dobro. To je manji. Etih jest 8. 8 manjih. Manjiki televizor. Koliko ima metara do plaže? Sad ću vam pokazati. Možemo do plaže. Da. To. Kuda idemo? Tu je najbliže. Aha. Što? Tuda se ide, dođete direktno tu gdje smo mi bili sada. A. S autom. I to se ide do autokampa. Da. Ali tu je najbliže more i od Zagreba. Samo da pogledamo i ovo tu, ovo su terase, jel? Da. Rekli ste imate neki roštilj. Uvijek to tamo dole. Ovo je vaše sve? Da. Samo ste došli s autom. Da. A, znači... I koliko ima metara do plaže? Ovdje ima jedno 150. Ovako tu dođete do onog portuna gdje smo bili i ravno dole. Je na moru. A tu je jedno 60 metara. Koliko? 50-60 metara. Ovuda? Da, tu. A, dobro. Idemo sad ovuda, to je najbliže. Kakva je plaža, dobra? A, je. Ne baš, a? Pa meni je, ja sam od uvijek tu, meni je dobra. Dobra? Ovisi kako kome. Mislim, ravne stijene su. Dobro. Sad idemo na plažu. Eto, vila.
more. To je sve more. Što je to? Tu se vidi, kažem, to je sve more. To. A uvala. Aha. Možemo s vama oko cijene razgovarati isto. Da. Može? Ja sam, evo to more. A, vi ste. A tu je autokamp, jel? Tu je more, dosta blizu. Ovo je neko odmaralište, jel? Da, hotele neki. Autokamp. Evo, to. To je plaža, jel? Ja ću se... Plažu. Kako se zove ovaj hotel? Centinera. Centinera. A, Centinera. Pazite, tu je stepenica jedna. Dobro. I tu. Druga. Evo i treća. Znači, plaža je uglavnom... Gdje? Tu ili ovdje? Sve. Evo, možemo se Tu tu. i tamo. Tako je plaža. To je plaža. Čisto. Ja. I to je to. Da. I tamo ima isto jedna plaža pješčana, sunčana, jel? Tamo, jel? To je kamenje ovako, ono kruglo. A, kamenje, da. To nije loša plaža, ta je najbolja, jel? Pa da, ali tu baš evo da vam pravo u punoj sezoni bude krcat. Krcate, dobro.